Wel, da ni yma yn barod am bach o hwyl, neu ffrio, un o'r ddau, achos da ni yma yn y lle rafftio dŵr cyflym yma. A da ni'n rhannu i ddau dîm, yr herwyr a'r tîm wrth gefn. Yna 4 cwch, a mae yna lot o ryw siarad a ryw ffygwth gwneud hyn a llall i bod drwy dydd oe a neithiwr. So, dwi'n ama mynd ambell un yn landio yn y dŵr bore yma. Ond, na fo, mae gyd at achos da. A da ni'n mynd i gael diwrnod da. Welwn ni chi wedyn. Oh yeah, they're going down. They really are. There might be some foul play, but I don't care. As long as we beat them, that's the main thing. Muchísimo, muchísimo. Es la primera vez que hacía rafting, así que espectacular, espectacular. No pudimos ganar la carrera, pero porque nos hicieron trampa. Muy, muy bueno. Wel, oedd hwnna'n fwy o hwyl nag o'n i wedi disgwyl eto fo. Oedd yn anhygoel, wirioneddol wych, ond nathon ni golli, ond erbyn ffindio, nathon ni'n colli, achos oedd yn y tîm arall 7 a mond 6 gyda ni, felly mewn gwirionedd ni ddeth y curon de. Yes! Oh! Wel, Wel, dyma ni wedi cael y velodrom. Dwi'n bach yn nerfus ar gyfer hwn, os mae yna andros o serth. Ond edrych ymlaen hefyd, nath y backup tîm ennill yr her bore yma ar y cychod, so rhaid i ni ennill hon fan. Da ni'n mynd gystadleuol go iawn. Ges i ar y beic dwbl, oedd fi'n just trio stopio mewn lle cil ar ei fel oedd yn mynd i crasio ac dwi wedi mynd a droed i lawr a oedd y beic dim di stopio a wedi gwneud fel la. Ond mae'n brifo sti, ond dwi rili eisiau gwneud y beic yma, felly dyna fi, digon saff rwan. Very different, very full on, and very different because John and I this year are part of the backup team. Yep. So it's strange for me anyway, being in the van, sort of looking out for people rather than being out there doing the stuff, you know. And now this is the moment of truth.
Absolutely. We're going to hang around and blitz the course. So they're doing the high ropes adventure, so it's a challenging course up in the trees along the wires. There's 32 obstacles that they need to navigate, and hopefully they'll be having a lot of fun. Gwych. Plentyn bach, yr hogyn bach drwg yn dod allan yna fi, dwi'n meddwl. Wel, dyna ni, un diwrnod ar ôl. Wel, ac am ddiwrnod da ni wedi cael heddiw. Gweithgaredda byth gofiadwy, ac mae'r egni i gyd wedi mynd wan. Mae gennym ni ddiwrnod eto, wrth gwrs fori, a edrych ymlaen yn fawr iawn i gyrraedd Llangollen. So, welwn i chi, hwyl.